President Donald Trump hojik Middle East ke visit tani amasung mak na visit torak pasida Saudi Arab te visit torak kre Saudi Arab kre amna chawba deal taw kre Saudi Arab te Iran related wapam kya haina ki Saudi Arab ta laklaga Syria ki makoi ki hojik puri ba makok tu ka su una ki golani ka su masiga loina na wapam kya tang hai ki adu ki matung da mak ase Qatar chat laga business kya gi trillion kya gi business ta sign taw na ki masigi chairak asida khwai da ki angak wapam ama ngasi Donald Trump ki site ki high crema di Iran da ekoina makoi ki nuclear site ta bombing taw ni kari ko makoi ni yadrati amadi Israel ekoi pulaga makoi action ama lawni haina khalamba wakhal puna mak matu oidaba ki yai sini maram de hojik Iran amadi ekoi ki marka chat tariba talk ase something success oibi ki mong dani masi Iran bu makoi na hullaga ngangba oina su thok i haina lawni maram di makoi ekoi na haiba wa yadan to oida aduga yadana kaida chat kani haiba ki wafam amani haina su lawnai masi ki wafam ase ki matung da hojik oil ki price ase khara low oiba ki wani means low means hana oil price taklamba se Iran ki site ki amam site ki masi ki wafam se investors sing na paisa thajal le madi hojik ke Iran da threaten ase yamna wat na mane Donald Trump ki wafam sinati hojik ke business si phajana yadori haiba ki masi investors sing na paisa thajal lekle masi na baram oil ki price se khara hanthare Donald Trump na ingna tapna hai ki madi Iran aikoi ki wafam da yadana yaroi yagani sini paja paja wai wata Iran ki site ki thorakani haifam ma high kre means masi something tension ki buti wafam nate amarom da ngarang masi ngasi thorakwani ngarang wafam umsu Donald Trump na Saudi Arab te phamlaga ma ki message ta mana ngang ki wafam sida hai ki madudi jik Middle East ta santi leitriba proxy war karak tawri se masida Iran ki khut lei Israel ki oina masi tension ki machak amani hai ki wafam ase masi ki reply pir kere Iran ki president Masoud Pezeshkian na madudi karam haina aikoina Iran tari aikoina Gaza da ising tingbra aikoina Gaza da bomb tawraga micham praja hat asam awa ana nang halkhrise aikoina tawkhibra aikoi ki proxy sing na tawrapra haiba question ase tawkhibani nakoina missile of the bomb top Israel da lepa leitna yonba masina tara country kaya da sunu khoi ni yon ba madugi question di arise tawdraga aikoi ki proxy sing da karamba war tawkhre amasung Canada so apan thokan ki haiba question ase tawkhi aduga ngasi Ayatollah Khamenei Iran ki supremo leaders in high ki madi mi bu halba na halba amasung malda yengduna laiba haiba mak ase pap ki thabak ni guna ki thabak ni aduga Iran asigum basi yengdana hekta leikadaba nate amarom da Syria da su Donald Trump ki site ki yam chawba favor amani haina tawramise madi Syria da laipa sanction pun America lokat piri se masi lokat pa matam sida khut sok matam da kolani sida man indication pirami madi hojik Syria nakoi amadi Israel ki marakta lu no haibo po ne ma message piramise nakoi de ke koine si lokat pirabani nakoi ki awat aba amadi awaba ki machak oi purmak se we purmak se ko ja hangdok labani aduna nakoi Israel ki damakta favor o you haibo pom de ma message piramise so Donald Trump tawrak libu purmak se ultimately Israel ki kana bagini Israel pu nam taraga tawpagi wafam din nate masi wafam asite mayam na phajana haine amram da Gaza ki conflict asigi matang da Trump ki angak pagi plan se porakre ma de Gaza the freedom zone haiduna masigi mafam asida laibab sing che freedom phangani haibo wafam ama adugu wafam ama pukhat khre hairi Donald Trump ki side ki Donald Trump ki thorak pa machin ki thorak wa sing je ngasi na ama hayang na ama asugu type ki oi freedom zone ama sem gani haibo ase masi kari no tor kada se thabuk oina pangthok ko doribra natraga oiroider pa adu khangte adubu Israel ki side ki magi question asida arise torakte hairi mag na handak lak pasida Iran ka nuclear talk ase success oidibra haibe ki matang su Israel le khumde sini Gaza gi hojik pukhalak ni ba Trump ki anoba plan freedom zone asigi matang da su Israel le tumin na lei hangude Donald Trump ta madi mak na tawri puram ase akhoi gi damakta ultimate phana ba tawbani haibo pam ase masi Israel na lawe amaram da Turkey Ukraine ki president Zelensky mak charba asam ka charpani Russia madi makoi gi marakta ceasefire ki wafam ase ngang gi damakta adubu yamna charba no ningai oi bo phom thok le kai no khangba da hojik NATO countries amadi west countries masida Britain France Germany makoi purumak asina hojik sauning kre masingo ceasefire ki talk ama tawni haina toraga Russia na masida delegation ni haina
थारकलिबा मीसिंग असिदी रैंक लेतबा लो क्लास के मीतनी मार्क मसामकसु लाक्त्रे अदुगी मतुंगदा याम चाव चाव रशिया के मीसु थारक्त्रे लो क्लास के मीसिंग यूक्रेन के दिल टोक असिगी दमकता थारई हाइदुना हौजिक वेस्ट के कांगलुपसिंग यामनमक नुवाइते यामनमक साउनिंगी रशिया की मथक्ता अमरमदा तुर्की की पोटसिंग अमदी तुर्की द लैरिबा something relation India की relation पोट पुरमक्ता बैन तौबा तुर्की की पोट बॉयकॉट तौबा मसी की थबा मयाम कन्ना इंडिया की साइड की चथरी अदुबु डोनाल्ड ट्रम्प ना हदक विजिट तौरपसिदा मिडल ईस्ट के विजिट से तुर्की का डील अमु तौनखरे तुर्की का इंडिया का हुजिक मुनर इचेक असिदा ट्रम्प ता लाक्लगा मदुदी मखोई की तुर्की की अमा डील तौबा से तुर्की की फेवर दनी मसी की अमा ट्रोल ने मसी की ngang मर असिदा चथरी डोनाल्ड ट्रम्प खोई की अमेरिका की प्लान सिदी को मीन खंगम पोंते अल्टीमेटली मखोई की मनुंगी ऑब्जेक्टिव अमनी इस्राएल पाकथोकपनी इस्राएल द सोखन नांगनदबा मासिदि असेंगबनी अमरोम द गाजा मनुंगता इस्राएल ना हौकिबा 48 आवर्स के मनुंगता मी चामा हेन हातख्रे मी चामा हेन हातख्रे अमसुंग नाकबा की मतुंगदा अलिकपा मतम की मनुंगदा असु याम हातपसे हंदकसिना अहानबने हाइरि इस्राएल ना हातपकी थबक असे लेप लेते दुगा गाजा द मीसिंग असे ट्रक द हापगा असिबसिंग असे अंगोबा सियोम फिना कफन फिना योम लगा मखोय से कवर की दमकत पूरी असी की सक्तम सिंग असिना होजि गाजा किनी याम साथीबा पैथेटिक ओइबा वारी क्यानी होजिक अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प ना हाइद्री सिनिंग क्रिसे डोनाल्ड ट्रम्प हाइबंगम ट्रमति इस्राएल ना खोय होजि गाजा ता जेनोसाइड तौरिबा हातलिबा मति ना खोयना अकन खुजुकलाई पब्लिक सिंग मथक यूज तौरिसे डोनाल्ड ट्रम्प करी की हाइबंगम दे करी की नबा कोइथोक तन लेरिसे माउदी मसिदा को फ्रीडम जोन सेमगनी अदु सेमगनी अदा सेमगनी असिगुम्बा मफम से लोन दन लेरगा डायरेक्ट वार करी की थते मसिनी क्वेश्चन एराइज तौरिसे अदुदी डोनाल्ड ट्रम्प ना मसिगी थत्तबसी की मीनिंग करिनो अमरोमदा टोक्यो जापान की याम इंटरेस्टिंग ओय पाव मथरकले मादे टोक्यो जापान दा विन विला को पा गेस्ट हाउस अमलाई मसिदा मरु ओइदा इस्राएल की मीसिंग से इस्राएल गेस्टिंग से याम थुंगे अमादु की गेस्ट हाउस की ओनर की एसी किसी कोई माक ना अनोब लो म पुथोकी बने अप्रैल द केस हम थोक्रे मादि इस्राएल की गेस्ट लाख पसिंग से माउद लैबगी ममांग दा एक्नॉलेज अमा चेम साइन तौरी मदुदी हंगी क्वेश्चन खरा मदुदी हजिक नकोय आरे चथरिब वार असे मसिदा वार क्राइम तौबदा नंग यावखिब्रा यावदरा हजिक गाजा मनुंग तौरी बसिदा वार क्राइम ओएफसी ओपन खंगबने अदुना मसिगी वफम से जापान त लैबा मखोय की एम्बेसी की नुपा से इस्राएल मसिना यामना चावब क्वेश्चन अमा तौक्रे मदुदी इस्राएली भी राफदा सुंग क्वेश्चन सा हंगबा जापान दा असुकुमसी मसि तोक तो यारोय काइना अदु हजिक गेस्ट हाउस के अगेंस्ट तौजी इस्राएल जापान द लैबिसिंग असे मसि याम कन्ना प्रोटेस्ट होइसिने अदुना येमो मफम क्या इस्राएल की से इस्राएल तौखिबसिंग से तौरिबसिंग से मसिगी दम क्वेश्चन एराइज तौदमनते मियोय बाइसे असेंग अचुम्बा तसेंग लैरि पोनिको अदुगा हेक्तिया पोंति पंगतौ तो के हेतुना डोनाल्ड ट्रम्प ना मिडल ईस्ट ला फसिदा करिनो माक ना प्रकदोरिसे इस्राएल थलम्ब्रा अदु थत्ते इस्राएल की वार कंटिन्यू ने का जाता अदुगा माक ना ख्वाइमक की चाउन होनरिसे मदि ईरान बो नखोय ना प्रॉक्सी तवी मसी तोफो हाइबा अदुगा नखोय गे न्यूक्लियर चथरिसे मसी वागी वा नखोय ना फजन हाइरकनी हाइबगे आसाम थरंबा अदुगा अखोय नखोय गे न्यूक्लियर साइट थुगाय दोपा खाइ दोपा मैखु उलहनबा पोट प्रमोसे पामते मसी सिंगन सिन हाइक्रिसे सो थैंक्स फॉर वाचिंग